Reka ngusuzeho wakanze subscribe kuri The Quick Times News. Twizere ko mumeze neza cyane kandi Imana yabarinze. Twizere ko weekend yabagendekeye neza, tukaba tuje ngo turebere amakuru abajyagezweho hamwe. Uyu munsi ni umunsi wa African Day kuva mu mwaka w'1963 kugeza uyu munsi. N'ubundi uyu munsi niho twizihiza umunsi wa Afrika mu mateka. Uyu munsi rero reka tubanze turebere hamwe ijambo ry'umuryango unze ubumwe wa Afurika, ijambo yagejeje ku baturage ba Afurika. Kuri uyu munsi turagaruka mu kanya tunareba uko ibindi bintu bimeze. Excellencies, ladies and gentlemen, good morning. Banyakubaha abamadamu n'abagabo mwaramutse. Uyu munsi Afurika izihiza imyaka 63 ishize hashinzwe umuryango w'ubumwe wa Afurika. Intambwe y'amateka ikomeje kudutera imbaraga mu rugendo rwacu rwo guharanira ubumwe, ukwishyira hamwe, icyubahiro n'iterambere. Mu gihe twizihiza uyu munsi wa Afurika w'uyu mwaka ku nsanganyamatsiko igira iti imyaka 63 y'ubumwe, ukwishyira hamwe n'iterambere, ni mucyo twese twifatanye mu byishimo. Twongeye gushimangira ubushake budatezuka bwo kugeza ku ntego za gahunda ya 2063 no kubaka Afurika twifuza. Umunsi wa Afurika ni umunsi wo kwizihiza umurage dusangiye ndetse no kwemera uruhare rwa Afurika irushaho kugira guhangana n'ibibazo by'isi. Tuyobowe n'umwaka wa Ubuntu, ndiho kubera ko turiho. Umugabane wacu ukomeje guteza imbere ubumwe, ubufatanye n'ubumuntu dusangiye mu isi irimo ibihe byinshi ku butamenya neza ejo hazaza. Mu mwaka ushize ijwi rya Afurika ryakomeje kumvikana cyane ku rwego mpuzamahanga. Kuba Afurika yarabaye umuryango uhoraho wa G20 ni intambwe y'amateka igamije gutuma Afurika igira uruhare rwuzuye mu ifatwa ry'ibyemezo by'ubukungu ku rwego rw'isi, kandi igatanga umusanzu ufatika mu gushaka ibisubizo mpuzamahanga ku mahoro, imihindagurikire y'ibihe, umutekano w'ibiribwa, ubucuruzi, ubuzima n'iterambere rirambye. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe kandi ukomeje guteza imbere ivugururwa ry'inzego rigamije kubaka umuryango ukomeye kurushaho, ukora neza kandi witabira ibyifuzo by'abaturage bacu kugira ngo ugere ku ntego abaturage bacu bifuza. Insanganyamatsiko y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe y'uyu mwaka iragira iti kwizeza amazi ahagije kandi arambye n'uburyo bwiza bw'isukura kugira ngo tugere ku ntego za gahunda ya 2063 igaragaza akamaro k'umutekano w'amazi, ubushobozi bwo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe, ubuzima rusange n'iterambere rirambye nk'ishingiro ry'ejo hazaza ha Afurika. Gukosora akarengane k'amateka aho Abanyafurika babaye aba victims bisaba no gukosora uburyo Afurika ihagarariwe mu nama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye. Gukosora amateka kandi bireba amahano yakozwe mu gihe cy'ubucakara n'ubukoloni, kandi izi ndishyi ni ngombwa kandi zifite ishingiro. Abadamu, bagabo mwese muteraniye hano, Afurika kandi iri kuzamuka igera ku rwego rw'indi migabane ikomeye mu rwego rwa siporo, aho amakipe 9 y'ibihugu bya Afurika azitabira igikombe cy'isi kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu. Kuri uyu munsi wa Afurika ubutumwa bwacu burasobanutse kurusha mbere hose. Afurika iri mu nzira y'izamuka ridashobora gusubira inyuma. Afurika yemera umubano mpuzamahanga ushingiye ku mahoro n'iterambere ndetse n'ubukungu kuri twese. Ibi si inzozi za Afurika gusa, ahubwo ni ishingiro ry'amahoro arambye ku isi. Bagabo namwe bagore, Pan-Africanism ntikiri ideoloji yo gusubiza ku karengane k'amateka gusa, ahubwo uyu munsi ni isoko y'imbaraga n'icyerekezo cyatangajwe cy'umugabane wa Afurika. Imbaraga zacu zose ziri mu rubyiruko,
de l'essor nk'iterambere rya Afurika. porté par sa forme Ayo ni amagambo y'umuyobozi mukuru ces femmes w'uyu muryango wunze ubumwe wa Afurika, umuryango washinzwe nk'uko nabikubwiye 1969 tariki ya 25 Gicurasi. Kuri uyu munsi turiho, abayobozi b'ibihugu 32 bya Afurika bahuriye i Addis Abeba muri Ethiopia bashinga Organization of African Unity cyangwa OAU. Intego nyamukuru yari uguhuza Afurika, kurwanya ubukoloni no gufasha ibihugu bitarabona ubwigenge. Icyo gihe Afurika yari itandukanye cyane n'iy'uyu munsi. Ibihugu byinshi byari bikennye, byinshi bikiri mu bukoloni, kandi hari intambara nyinshi zo guharanira ubwigenge. Murabyumva neza rero, uyu munsi dufite impamvu nyinshi zo kuba twawushyira mu mateka ndetse tukanawizihiza muri rusange. Mu mwaka w'1960, igihe cyo kwibohora no gushaka ubumwe bwa Afurika, muri icyo gihe Afurika yari iri mu gihe cy'impinduka zikomeye. Ibihugu byinshi byabonaga ubwigenge bivuye mu bukoloni bw'Abafaransa, Abongereza, Ababiligi n'Abaportugal, cyane ko ibyo ari byo bihugu byakolonije Afurika. Abayobozi nka Kwame Nkrumah, muramuzi, Julius Nyerere na Haile Selassie ni bamwe mu bayobozi bagaragaje imbaraga zikomeye. Mu mwaka w'1970 Afurika yakomeje urugamba rwo kubohora ibihugu byari bikiri mu bukoloni nka Angola, Mozambique na Guinea Bissau. Iki gihe niho byabonye ubwigenge, ariko kandi Afurika yatangiye guhura n'ubutegetsi bwa gisirikare, kudeta zitandukanye, inzara, amadeni menshi n'intambara z'imbere mu bihugu bya Afurika. Ibihugu byinshi byatangiraga kugendera ku nkunga z'amahanga kugera ubukungu bwabyo nyine bwari bumeze nabi kuri icyo gihe. Barumva izo ntambara zigiye zitandukanye, ntabwo ubukungu bwabura. Mu 1980 ibi kibazo gikomeye cya apartheid muri South Africa, murabizi cyane abaza amateka, abirabura batangiye kujya bahezwa mu gihugu cyabo, ariko Organization of African Unity yashyigikiye cyane urugamba rwari ruyobowe n'abo muri Afurika nka Nelson Mandela wayoboye umuryango wabo wa African National Congress. Muri icyo gihe kandi Afurika yahuye n'inzara zikomeye cyane cyane muri Ethiopia. Habaye intambara z'ubutita hagati y'ibihugu byashyigikirwaga na Amerika cyangwa Soviet Union. Ubukungu bwarushijeho gusubira inyuma muri icyo gihe. Tujya mu 1990 muri Afurika haba impinduka zikomeye. Habayeho iherezo rya apartheid. Mu 1994 Nelson Mandela yabaye perezida wa mbere umwirabura muri Afurika y'Epfo. Habaye na jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, yahitanye abarenga 1 miliyoni. Nyuma y'icyo gihe u Rwanda twatangiye natwe urugendo rwo kwiyubaka, ndetse twanabigezeho cyane kuko turi mu bihugu bifite iterambere ryo kwihuta muri Afurika ndetse no ku isi yose. Hatangiye kubaho demokarasi no kwiyongera kwayo, kuvuka kwa African Union. Aha noneho ya Organization of African Unity yahinduwe African Union, AU. Iyi AU yashinzwe kugira ngo Afurika ibimwe kurushaho guteza imbere ubukungu, gukemura ibibazo by'umutekano no kugira ijwi rikomeye ku isi. Hatangiye ibikorwa byo kubungabunga amahoro, gahunda z'ubucuruzi, imishinga y'ikoranabuhanga n'ibikorwa remezo. Mu mwaka wa 2010 Afurika y'ikoranabuhanga n'urubyiruko niho twatangiye gushyira imbaraga mu rubyiruko. Ibihugu ikoranabuhanga rirazamuka muri rusange. Afurika muri 2020 noneho hatangiye gahunda yo kwigira tunarimo kuri uyu munsi. Afurika iri gushaka kwigira mu bukungu, ubuhahirane hagati y'ibihugu biri kwiyongera muri Afurika. Afurika iri gushora imari mu ikoranabuhanga, ubuhinzi n'inganda.
gahunda zigiye zitandukanye. Hari African Continental Free Trade Area igamije koroshya ubucuruzi muri Afurika yose, ariko hari n'ibibazo bigihari muri Afurika nubwo bimeze bityo. Turi muri izo ntambara zo gushaka gutera imbere. Hari intambara mu bice bimwe na bimwe, imihindagurikire y'ikirere, ubukene, kudeta zimwe na zimwe turacyazumva muri Afurika, ubwiyongere bw'abaturage nabwo buri kwiyongera kandi akazi ko karacyagoranye. Navuga ngo rero ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko Afurika uko bisa kose ugereranyije n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu ibintu biri kugenda bihinduka kandi bijya mu buryo. Iryo ni ijambo twakurikiraga ry'umuyobozi wa African Union. Umuyobozi wa African Union atugejejeho nk'abanyafurika, kandi tugomba gukurikira tukanaryumva kandi tukanarishyigikira cyane ko riba ririmo impanuro nyinshi nyine n'uburyo tugomba kwitwara muri rusange twe nk'abanyafurika. Uyu munsi rero uze kutubera mwiza kandi tuwizihize mu bice byose by'igihugu. Twabagezagaho ijambo ry'uyu muyobozi nyine, umuyobozi Mahmoud Ali Yusuf, chairperson w'umuryango wa African Union Commission. Icyo nababwira twese nk'abanyafurika, uyu munsi uze kutubera mwiza. Nkwibutse gukanda subscribe kuri The Quick Times News, kandi amakuru yose urayakurikira gatanu ku kandi. Wowe utarakanda yikande, kandi wowe wayikanze usharinga n'abandi ubasangiza, ubundi tujye tubana mu biganiro byacu byose bigiye bitandukanye. Ubundi amahoro y'Imana akomeze abane namwe mwese aho muri, kandi muhahe muronke.